umai ka udah no tul pau imah por jong Isaya udah na Juda kan mau pakai Juda gede gitu kita kon Israel kita buat yu David kita pat kisipau jat ki bombot ye ka yeng David ki shong ki sa shapang shetei jong ke hima Israel maka nomba jong kita ke por gede ke Samaria nomba jong ke hima ke ba shetei kita wis pojat nomba jong gede ke Samaria baru Maika udah na Juda ngap kumnui tulpa kal no benukong ke dekat ke benukong ke babul ke kren syai kumne ong uang haga por bo Jotham wahas baru Hezekiah kila long kis em ke Juda utrai ula ai ya gani ke khubor ho Maika ubana ke shnong Moresheth utrai ula panpau ho Maika ya gani ke eke baro shapang ke Samaria bat ke Jerusalem kan nongba jong ke Juda gede ke Jerusalem kan nongba jong ke tu ke Shipojat gede ke Samaria kani gede ke background pide ban sungutho ya ke kitab Umaika pidan kam ban sungutho ya ke background jong ke history malumala so ke ege bo Maika udon ban ong ukhlem kren singi gejat penru penar ukhlem kren singi gejat menru khasi kren sya gejat penru jiu kerpange baru kumju itu lepas pang kajing penjot ya kiwai pat kejat penriuro hagju upor so ini pulai ka kumbo kalau mentah khot bar ngom ne tos ngau ikane pi kejat penriu baro tos ngap ikane abu keren wong tos ngau pi kene pi kejat penriu mendai kejat penriu cepo Jawa cepo Shalong cepo Bombay cepo Amerikano ke konteks kede tos ngau pi kejat penriu jiu kopi bi im haga perthai kene ke perthai am hane kamde ke perthai sadu Japan je China sat South Africa no ke perthai jong to ke jat benriu jiu pi ke bi im haga perthai utra un shar un saki persha pi utra no shar un saki persha ye pi you know persha ye pi ke Juda persha ye pi ke Samaria tu shashkor keren haga naga temple ba kentang jong ha don ke temple ha Jerusalem utran wan mi naga Jacob khojo ke Jacob khojo ke Jerusalem wan here about ya clear ki lomba te ki lom kin hapo jong kum ke bthing ga ding kin no se ki Jacathem kum ku batoj arsud ya ulom red bat ubatai hat khot besan wong kani baro kanja kani baro kanja kanu baro kanja kani baro kanja kemut ukuran Jepang ke jing penjot ya ke Jerusalem ke jing penjot ke Samaria kani baro kanjan bahutran wan mi un penir keput bat un namar ke jing bamsap namar kurkom ke jing long jeman ha Jerusalem bat ha Samaria utran penjot ka kani baro kanja khot pesan ke betai ngaku apini oke mengene kani baro kanja namar bagi pat Israel kila le pop bat yele persha yublei sangap ke konteks kede segi khon Israel segi pat Israel mdei segi nong Shalong segi nong juai nong larmbai mdei re ke konteks kede blei ukuran baik-baik de dune khot ke manukong ba ar pilap ba ukuran sya ki jat penrijiu ukuran no Shapang ke Samaria bat ke Jerusalem. Ketaka de ke kubor jong Maika. Kam de singi. So apa pipule kitab Maika pide bandoni gini ke baro. Kram ngin soto kemut ayu. Ngin soto ke background ngidon ke historical background bat kanirap bahai ngi soto ke testament barim. So ong kani baro kan jan namar baki Israel ki lepop. Pitrai lada ngap ong em ke perthai kamut ke perthai sini syari kasih jantia jangi kamut sya England, kamut sya South Africa, kamut sya Brazil, kamut sya Argentina. Kamut ya ke perthai jong ke jat menrijiu. Borong kani borok ke jana mar ba ki lepop ki jiu. Pitarai kum ne shubu menta. Namar ba lepop ki jiu.
Tu boleh penjot di nong Jawai mo, boleh penjot di nong Shillong mo, boleh penjot di nong Garo mo, boleh penjot di Manipur mo, namar bile pop ke Israel. Sebab haba people ba boleh melok bi pide bidon kam masuk tu ke konteks ya ke message jak kumno haga tu por kumno ke imlang salang tu por u nong French Ukraine no ke historical background juga tu por ke history juga tu por mano pesan syara pertai ke hima ngidon kam masuk man puli babel kumne masuk tu ya ke no ke kitab so ke bajau mai kau ya tulpa hajura syaga jai penriu Jerusalem ke basong Jerusalem syaga jai penriu ke basong ha Samaria syaki jiu kan mah gitu Samaria de gitu po jai ki babot yo Jeroboam kita ki arjai ki bot yo Rehoboam obawan nagalanjong David nagalanjong Solomon so kini baru ki kin jauh itu lupa umai ka namar ke jing le pop jong ki kon Israel sengapa namar bele pop kon Israel kemudian ke pertai tron mi bat un longkum ke peting ke wax ke ba khamat jong keding kum tu momati ubah ba pitang em keding ke longkum tu endah ba trai un wan baru syak yaki Punjab menurut bakin penjot yaki wipat gejat menurut penjot yaki Judah bad Samaria piti bagi kana kontes kedai kini kiwan ki bruna Assyria ki penjot ya ke Samaria kiwan ki bruna Babylon Usem Babylon penjot ya ke Judah kata ada ke konteks so itulpa umaika hagapor bu hachwa ke jing penjot ya ke Judah hachwa ke jing penjot ya ke Samaria habai pipule Bible dewan pule kum ne pasal thoi no kitab Yeno on keno naga banta ka jingle persya ki Israel. Sebab ublen so penjot ye ka Israel. Porong yeno tan pen keno ndah ba ublen penjot ye ka Israel. Ke Samaria hi kan sya keno. Mano ba sya keno ye ka jingmane blai thau ke Juda. Ke Jerusalem hi. Piti haba ka Bible keren Israel ke kam keren pang itu uspo jaj ki ba syong sya no ba Samaria. Ki baga nomba je ki de Samaria haba Quran pas pang Juda Quran pang kita ga nomba je ki mereka Jerusalem so yeno on keno ye jile pop Israel ka Samaria hi yeno on keno ye jile pop Juda ka Jerusalem hi akhlam mga Bible pe thot sang thot ben rio kum ta tra ong ngan pelong ye ga Samaria ga kenton nyut harut nong ka jaka ban thung ye ki deng so wan ngan theno ye ga jeklia jong ga nomba se ga jaka them bat ngan penpau syabar tang yaki mau nong rim jong kanong ba kumut kumni ngan penjot yaka Juda ngan penjot Samaria bat ke basa ka dei tang ki mau nong rim kumut ngan sar na phang mat ngan kelai pen kelalong ka kum ke nyut ke jaka bret nyut ban thung jing thung so yaki blai thau bo koridor jong ka baro on pen paj lung khot namar pitip nem uyithul pa namar khatu por kimane blai thau gis em kitab em philap ikini ke boro ba ke jaj ban review de mane blai thau kham tam ke Samaria de ke mane blai thau ha so ki jiu ke mon ke shong Samaria ke de mane blai thau ha par mai ka hul pa am sa pen lung khot lang khai yaki blai thau jin ki pen lung khot lang khai baro ke bala aisha ke nuti ke temple on penjot da gading pat ki durblai jong ka baro kin long kenton bala shu e ka Samaria ka kala lum ye gine ki naga banta ka jing le niam ma pan so pat manta kin no shon jong ka kin ra no yeki naga banta ka nuti ki temple shawai pat nang tau mai ka lo namar ka ne ngan yam bri bat yam susi ngan pan pau ye jing susi jong pat ngan ya de kejat suda bat klem jan kup ngan jilo ku mersiang bat ngan ot kum ostrich ye ki jingmong ka Samaria onam la pan khia bat ke Juda kan syak shitom hagajuk rukom ke jing penjot kala poi hadu ki kerdop ke Jerusalem hi ha ka baki briu jonga ki shong ta de kerkom kren jomai ka ple ye gat khot ke bakat ar ki briu jong ka marot ki ap de ke jinglang a ye ke jingrap na marot ra walam ye ke jingjot shajan ka Jerusalem bitul pas pang ke jingjot Jerusalem. Tadi long menungkong. Kalau long baar ke boleh penyer keput lor gitu gibreu, ki balik benye ki beduk. Kan sepuluh tang ke wegit khot. Ke dekot ke basak kum ni la penjot theo yangi utra ul shimno egri jangi. Polo aye ka sha ki to ki ba ring mrau yangi.
Kene ka shoot 480 jod ka hani por 480 jod juda 480 jod ya ka samari hani por witul pa bong on 480 jod ngi on sa ring maraw ngi sigway pat kari nginom pulay ya ka nong ka ba ar matangin ngin pulay direct ka nong balay ka khot bispo pitay ya ka nong ba kani ka nong balay ka dei wo mai ka open rem ya ki nong yalam ke Israel prem ki wong pitay ya ka nong ba jo blay ka Jerusalem ha ka nong rim jong ka jing penyap briu bat ka jing bishar bom ho pai pitay ya ka nong ba Jerusalem ha ka nong rim jong ka jing penyap briu bat ka jing bishar bom ho ya ki nong sensar ka nong ba la tablup da ka jing bam sap ki lengdo ki pen batai sorry ki nong ba sorry ki lengdo ki pen batai ka hukum na ka benta ka tulop straight tang dep shuilap tang dep shui kai tang dep tang mon yo tulop kinong ya thulupa ki ai ya ki jing pen pau jong ki naga banta ka pisah bat baru ki kambo try udon bat ki onom don jima ka ban hap halor jongi ki ong utrai ulong lembat ngi sab ki thulpa kum ni ki ong don jima pi bahap ngi tra ulong lembat ngi ki thulpa lam ler kini kinoi lam jong ka jai pen riu jiu ka tak por pat kum ta namar jong pi ya ka sayon on lor kum ya ka lengkha ka Jerusalem kan long kum ka kenton nyot badu lom ka temple un long kum ka klau lom jong ka temple hakaba ka temple ha Jerusalem ka shong on pen kala klau ya ka kemut on ero ya ka on pen kala klau ka on pela kanja ka nda haba ka jing penjot jong ka kawan ta de gonong la ngin gonong basan ngin pe dari gonong ban riu khot ka bapra ka batai chpang ka pop jongi khoni rola ka ta por pop jiki ke long chibon ki pop jiki rich pulei pitang chit khot try ulu tho yingi ya ka ba ka ka bodawa nangi ka long ka ne ban le ya ka ka bahok ban pen ya ka jing ban ne ban em ka jing slok pasngorit baru blai jongi kemut pide ban im kum ne pimde ban im halpo ladangi pulei ni khot andut khot ban riu hadut khot ka ba khan riu to de ka jinglong jang ka pop bagi ki Israel kile hirangi ni pulei ngi pulei tong no manyo khot ba ar don briu show uba hok uba dang don nagari sap ka jinglong jang ka juda ta ka por don chu ba hok kari don manu ba yai ne bar blai wei pu wei u up ya ka kebuban penyap briu so trem de wei pu wei u be mrat yelo parasnong kilong ge batbit baro ha ka bale ge sneu ki rangba sensar ki nong sensar nong bisar ki bamsap u briu u bala u ong haki ya ke ege bokwa bat kumta ki selalang wat ki bahatam bat bahoktam naki kilong ki bom dondor kum kinyut uitul pa por mai kash pang ke jing pen yopat ye hima bala dono Israel un pen wan pat ikibriu un itul pa ye jing pha jong ke Jerusalem hadin ye jing pen jodeka hadin na ta itul pa kum ni nong nyot khot khat we ko ki briu ke Jerusalem ke por ban tei pat ye ken ro kan nong ba kala poi ha ga ta ga por ye ke ri jong pi on pen yar ki briu jong pi kin wan pai na keleng ka Assyria ga ba mi sorry na kin wan na keleng na Assyria ke ban hami ngi na Egypt haga pangshete na ki than ke Euphrates na ke duriau ba jingai bat ki lomba padon jingai ba ublai tulpa menta mai ka tulpa menta sapang ke jingwan pai pat jong ki juda hadin ke jing penjot eki abiti hadin kat no penjot hadin kat no snap once in Babylon penjot ke Babylon penjot ya ga juda ka Assyria ga wan penjot ya ga Samaria tar hadin nyo post nem Jeremia tulpa hadin nyo post nem ken sawan pai pat shaseon so mai kar tulpa gumta on sa lumpat yaki bakin shong sa ha kari le jong nang tangin puli gal nong ga nyo kani get khot nadu get khot ka ba khat phra ta om don wei padu blai kum me atrai me map igi pop jung ki briu jong me ki ba la im mem ne junom ha ka jing bitar
reme snobha habe me penpau ye ka jing it bayai ne jome men long uba le isne sa shisen pat men yo hagi kejat ye gi pop jungi pat nyat ye ki shatrai jong ka duriau so bang ne bo mai ka itu pa sa jing penwan pat ye khon Israel sa shisen pat segri jong ki wong ye gi pop jungi on bread se ka duriau men pen i ye ki jing ne jome bat ka jing i bay bane halaki breu ki khon gi siu jong Abraham bat ki khon jong Jacob kumba melekular ya ki departemen jungi las lemba kani de kitab jomai ka ukuran sipang ka jat men review bakan lokum to hadin ngata kan sa wan pai pat shikri borok khaj haji sha kini ki jing thol paam kilong hagane gedur lape pule Amos lape pule Hosea lape pule Maika lape pule ya Unahum lape pule kanu ke kitab pule kitab Joel borok khaj kalong kum ni kren be ka jat men review ba la pidon ni kini hakli jong pin kam so tho ye ka testament berim so kani ke de kitab jo Maika kitab Maika thol pa ro pang ke jing kha yu no sanchar wong mapa Bethlehem Ephrata wala parong palong berit hapdeng na kishnong jong ki badon po Juda hari na pa wan mi unong sanchar kade kitab Juda unong besan thot menko Juda thol pa pang ke jing wan jong no sanchar ha Israel na kishnong Juda ke berit na pedeng kishnong jong Juda wan mi unong sanchar ko bekren pang Chris so ngilap ye kini hagi kitab jong Maika utaw de Maika bat ngangi pin suthu kam suthu ye kitab Maika lada pidon ye kini ke background shwa kum ni ngangi kisai yang sekenduk we pat kepor